шариат сунияхе Кавказаш агобана Öyle. Ratata. Tutse besir halkate Khalifatun misharav Gazi Muhammad imam Kinov kharikhob khwana Ki abize halkate Khalifatun misharav Lakin hotsata Hamzat Masjidul Cami halda Jani şahid kul khani Bazul boyazda ba Arab sabakarov Lakin hotsata Hamzat İnşallah monşa Moşamil adilhi Aklu yaşuri tukhi Kaldan yurit zabazu İmama semutiti Ahru gohilhit inhi Ab khalkhatu khwakun çey Kimir bachun şaditin Şola gulidat zere Edin kona polotsa Nikolay kekagat Nihler imam şamilin Khwaki bikharamane Kavkaz bako Girboya da rugo Kamiyo emir rugo Okhila daymun pacha Asokan Kavkaz bako Anje imam gihecho Norica bigihecho Bakun Kavkaz gibugo Okhun pacha gibugo Anje imam gihecho Bakun Kavkaz gibugo Okhun pukin gibugo Mun emera okhuge Nikolay il-Silaw Shamil il-Isbosaraw Wasal kamul el-Heji Kibet eram chutkiyi Khulich evdom tsudutsa Nakhet araltan chazu Elaw kamul el-Heji Kibet eram chutkiyi Khulich evdom tsudutsa Nakhet araltan chazu Elaw kamul el-Heji Sereburitsa batsa Gazavata bulaan Anjeburitsa batsa Mavlidal kunerugo Sereburitsa batsa Khobchabi khwaulaan Anjeburitsa batsa Chumal khwaulerugo Sereburitsa batsa Shariat sunulaan Anjeburitsa batsa Konstitutsiya kola Kibet eram chutkiye Khulich evdom tsudutsa Nakhet araltan chazu Elaw kamul el-Heji Ma'aru abibugo Ma'aru tsumarugin Erkengo kirgo hep Erkengo rojan kule Ida bichulev hetso Medvedil kachavchiki Sududa hevrek kharav Khadru kinan boko Ma'aru abibugo Erkengo dolbat atsa Rokhal kirulini abun Ida bichulev hetso Sidu kachavchiki
Otrikulev, Suduca Gompatica, Padalkinan Kwana.